hy so stuur. Dat hy so gedoen, en hulle was die kinderen gestel. Ons was gemaan, om vir die afgelope 10 dae, elke aand in 'n kerk op te kom, en dan ook hier te kom wag, en te kom bid, vir die restop, en die heilige Gees. Daar was nog wel 'n handjie voor getrouwens, 'n handjie, met die klem op, 'n handjie voor getrouwens. As ons bid vir die Here, en ons wil hê dat hy vir ons moet sien, as 'n gemeente moet sien, dan is ek seker, hy sal seker verwag dat ons weet. Ja, ek ons gaan sê, ja, wat het ons kan miskien by ons huise bid en so aan, dis oké. Ons betwyfel nie dat daar by huise gebid was nie. Ons het 'n plig om te doen. Ons as custodians hier in die gemeente moet vra en seker maak that we heed the call of the Lord, not of the people, but of the Lord himself. En daarom sal ons aan mekaar en knaam vra, as daar geleenthede is op die bid, vra ons, kom ons rig op, ons kom bid, is het hier om hier saam, en dit is hier wat die Here vir ons wil sien. Baie dankie. Van volgende week af, om 10:00, sal die kerk weer die gewone tyd begin, om 10:00, en die sonderskool, en die voor de pre-confirmation classes, sal ook op dieselfde tyd aanvang neem, om 8:00, liewer 9:00 s'oggends, die sonderskool, en daar was dit was nog ook een bietjie vroeger, nee, daar was nie geweest, dit was te vroeg, op een skitterkop, dit was te vroeg. Oké, maar net van volgende week af is het weer back to normal. In ons gemeente het ons siekes, mense wat nie kan kom hier, mense wat graag nie wil wees, maar nie vir die kan kom. En ons wil dan nou vir die soortes dan opdracht gegeven. Daar is een lys, hier die raaikie oor hier, daar is een lys die name, ek gaan nou nie al die name lees nie, maar ons weet wie hulle is, en die ander name is, dat die graag wil hê, ons van kennis neem, die is vry om te kom so bietjie vroeg, en dan het ons moet hier op, miskien meneer te bel, hier die week, en dan kan ons die name dan hier bysit, en ons kan dan sien, dus aanleiding die name, en ons kan dit dan ook dan so doen, en wanneer ons bid, dan vir die enkelinge dan so bid. Here, dankie vir die goedheid, en dankie vir die genade, en dankie vir ons, dat dan opkom, en die oggend hier ons oorgeroep maak, en dan hierheen gehaas het, om hier saam met die hier ons op opdracht te doen, dat ons nie die bijeenkomst van die gelowiges nie vandaag altijd nie. Ons wil graag glo, Here, dat ons daaraan gehoorsaam is. Dis hoe ons hier is. Maar wanneer ons dan nou hier is, Here, en ons ontvang die seëninge wat dan so moontlik uitgestort het, elke liewe sondagoggend, dan, Here, dink ons dan onbekeerd aan die wat in die saam met ons kan wees, en saam kan deel in die ontvangs van elke liewe, goeie en mooi seëning wat elke sondag hier vir ons voorgelê word, voorgesit word. Wees saam met die, Here, waar jy ook al dan is, in die hospitale, by hulle huise, in hulle kamers, waar ook al, Here. En as hulle dink dat hulle vergete is, bid en smeek ons sodat ons in hierdie oggend hier, Here, dan die altegenwoordigheid, een en elkeen van die sulkes voor jou sal maak hulle bewus van die woordigheid, Here. Laat hulle weet, Here, dat ons as broers en susters, al is ons hier in lichaam en vlees saam met hulle nie, is ons in gees saam met hulle,
en ons dink aan hulle, ons bid vir hulle, dra hulle op aan U, Here. Kom, Here, en doen die wonderwerke wat U gedoen het, destyds toe U hier op die aarde gewandel het. Kom, doen dit nou nog, Here. Raak door haar, rig hulle op, en dan ook hulle een nieuwe getuigenis in die mond het, Here, of een ander video. Die Jesus, wat destyds gezond gemaakt het, wie op die aarde, hy is nog in staat om dit nou nog te doen, en hy het dan ook van hulle aangeraak. Here, laat die wil gesien. Amen. Ons sê dankie. Ek was op die punt om te sê dankie vir die blomme, maar nou sê ek dat te sê. Maar volgende week is die weer van Wyk CIA, Februarie, maar kennis neem, moet maar na die Wykstede, jy is verantwoordelik vir die blomme dan volgende week. Die gemeente wordt gevraagd, wanneer jy dan nou die gelde betaal. Kijk, ons probeer al hoe meer probeer van soos die Engelsman sal sê, try to move away from cash society. En die kerk is dan nog nie anders nie. Ons probeer maar nog mense kry om dan so makkelijk vir hulle te maak en moontlik te maak dat hulle kan gaan na die bank toe die uitkering en as hulle EFT gelde betaal of dit van stop gemaak op een bankrekening ook al. Maar ons vraag nie, wanneer dit gedoen word. Wees toch net baie duidelik in termen van een reference, een naam, een wijk. En sê dan ook toch waarvoor dit is. Ons het nou vir so lang soos ons kan onthou, so daar mense en boekhouders elke week spandeer hulle. En dit is nie, ek oordryf nou nie, maar spandeer ure en ure om gemeente weer te bel en klaar te kry. Wat is die volse woord? Is dit nou offer? Is dit nou vir, daar loop nou, daar is die kaartjies dat uit is nou vir die Christmas in July, die volse woord te betaal. Maar as dit nie, if it's not clarified, dan word dit verkeerd afgekeerd. En dan aan die einde van die dag, is mense ongelukkig, want hulle weet nie dat hulle geld kan betaal. En ons gaan nie daaroor gaan ons nie, kouw nie, ons gaan nie strijd daaroor nie. Maar ons moet die goed in die boeke recht aanteken. Anders gaan een van die partijen gaan ongelukkig wees. En so wil ek ewe dat die geld betaal. Asseblief, werksaam met ons. Thank you very much. De meeste van die skole het examens al begin, of as het nie al begin het nie, definitief van morgen af. En ons vraag dat ons dan die leerders en die onderwijsers en allemaal in die leerinstansies, dat ons hulle in gedachte hou, en dat ons vir hulle ook bid, dat het met hulle goed sal gaan. Elke woensdag is daar bidhede hier in die kerk, en dan 10 uur in die oggend hier, en dan daarna, as daar versoeke is van gemeentelede in die wijke, dan word daar van 11 uur af by daar die huise, word daar dan bidhede gehou. Andersins, as die versoekers kom dan later in die aand, gewoonlik hier by 7 uur na,
dan die wat hier oorkom, dan word het nou so geteken. Nou hierdie week sit wat hier op Woensdag die 11de sal 10 uur in die kerk sal ons eerste wees en dan daarna 11 uur sal daar in die wijk van Overcomers sal daar 9 uur aan, 7 uur aan sal daar dan by aan die woning van die Liedeman familie nummer 15 Wittebraadstraat in wijk Overcomers sal die sekwelikse wat hier dan gehou word. Meneer sê nou nie vir my, daar is 'n moontlikheid dat die diens gekanselleer kan word, want daar gaan 'n waakdiens dan hier in die kerk gehou word, van 6 uur aan Woensdag aan. Ek sal net so later in die aankondigings sal ons wel aandui meer besonderhede hier oor daardie waakdiens. En nou in die organisasienuus, ons vier vanoggend die heilige nagmaal. Die sonnaskool sal aangaan met die Samaritan Purses elke Sondag, of hulle sal ook in klasse gebruik maak, om dan ook die werk nou, die boksies dan nou ek ook die reste uit die vaart ek krijg voordat die boksies uitgedeeld word. En dan onze mini-congregational meeting zal op zondag 22 juni zal het bouwen worden. Net naar de dienst. En dan die BBSA. Ik heb het al eerst genoemd van Christmas in July, de kaartjes is uit. Die wenscommittee het nou een boete in die weken. Of was daar hier nou eens afgesteld? Ja. Ik kom nog weer om die BBSA het zaterdag 28 juni om 3 uur die middag het hulle een middeefestival. Die middeefestival van die BBSA is zaterdagmiddag 28 juni om 3 uur en dit sal gehou word in die skoolsaal van Belgravia High School. In die skoolsaal van Belgravia High School, 22 Veldweg, Belgravia District. Nou, toegang is maar nog. Ons vraag dat die graag vir hulle sal ondersteun. Dit is goeie werk. Ons het gesien, nog gesien, hoe hulle verbongen is die dag met hulle braas en song geleendheid. En ons wil graag hierdie werk wat hier moet doen, die Loopmanne, Jerry, Brenda, Daddy, Anita, die 5 wat die poorse, hulle is die Induna's daar so wat die en hulle doen daar sy iets aan die ander kant. En hulle allemaal doen baie goeie werk en ons vraag dat die gemeente vir hulle in die gebede hou. Ons bid vir hulle. Hulle het nog baie instrumenten nodig. Ons bid vir hulle en ons kyk hoe ons vir hulle kan ondersteun. As hulle programme reël wat ook al, kom ons ondersteun vir hulle, dat hulle die jong mense 'n plek kan gee hier in die kerk en in die bediening van die Here in die huis van die Here. Dit is waar ons vir ons graag wil hê. Daar is so baie dinge wat ons vir hulle aandag kry. En so baie dinge wat hulle wegrok van die dinge van die Here. Nou kom, dat ons deel doen. Let's come to them and offer them something better
alle organisasies wat gevra om hunself te konstitueer, dan hoor ek, maak seker dat julle amptenare kies het, alles in orde is, want op die 29ste meneer, sal almal, wat meneer vraag, elke organisasie met sy amptenare, net hier aan die voorstel, wat jy kan weet wie hulle is, as jy met hulle omskakel. As dit iets is wat hulle van die vraag, jy sal weet wie die mense is, en wie jy dan kan vraag. Nou asseblief, ek wil toch net sê, ek was nou donderdag, vrijdag was ek hier by die kerk, en die jeug het gehoor gegee aan hierdie persoon. En ek wil toch sê, ek was pleasantly surprised. I was pleasantly surprised to see how eager young people are to serve the Lord and to serve their peers and to lead them. Die was jong mense wat gekies was. Maar ek het nou nie die party bederf, jy sal sien die persoon in die toestel. Hulle was gewillig, hulle was ywer. As hulle genomineer was, verstaan en op die kerk aanvaar. Dankie, Heermans, dankie. En dan, die ander goedkies kan iemand lees daar so. Het is 'n bietjie ver voorbij. Het is ver voorbij die nog na hierdie datum. So, jy kan daar gaan lees en dan kyk net wat sy aanvangsing opkom, waarby jy dan ook aanvaard. Die eerste wat nog opkom is Christus in July. Daarmee wil ek eerst opstaan, die eerste. Die 6de July, Christus in July, die 6de July. Die 400 geleden. Catherine, ja. Catherine hier, ja. Birthday, die naam nou weer. Video is die seminaries. Video is een van die seminaries studenten. En ook nog verhaal sê baie dankie. Sy is elke laaste oefening. Dan is sy goed my nie weer ons aansluit. En dan is daar Sister Joyce. Borrelis. En dan achter is Galloway, verjaarsdag. Allemaal verjaarsdag. Ons moet dan vir die postmeesters hier gewees. Dink dit aan die aantal jare wat hier is. En dan dink ek nie van die Here. Dan weet net jy die Here self gesê. As jy dink dat ek goed was vir jou. Kyk na wat ek nog vir jou kan doen. Trou die Here en die jare en die lewe sal sieraad wees, nie net vir die familie, die onmiddellike familie rondom, maar ook vir ander en wie die kontak kom. Nou, die verjaarsdagvers wat ek hier wil voorhou. You are my Father, my God and the rock of my salvation. En hierdie woorde vind ons Psalm 86, vers 6. Nou ons gaan over Samson daar, die Psalmvers, die werkelijke Psalmvers, en dan vraag ek dit na voorgekom en dan jy sal vir jou vertaal.
leefwese wat ons aan bekend maak, dat ons baby Jacob staan, gister, vrijdag op dan neem gegaan het. Daar is alweer begrafenis van Jerusalem gekry. Die begrafenis sal eers komende Saterdag sal dan om 8 uur die oggend, dit ons maar direk nie aan doen nie. 8 uur die oggend, maar woensdag het ek genoem, en as ek sê ek het terug, woensdag is daar om 8 uur. 1800 uur, jammer, 6 uur, sal daar dan hier by die kerk, sal die baak hier staan. 6 uur, woensdag aan, hier by die kerk, sal ons baby Jacob, sal baak hier staan. Dus dan, ons sê, het mag eerst dat die, wat hier dan by die Wiedemann staan, het gestelsel moet er aan en daar. En dan hoef met leedwezen dat we dan niet bekend maken dat die achterkwijken van broer Steven de Donis, de Jong, Steven de Jong, Steven de Donis, broer Steven de Jong. Die naam van die babatjie is Atara. Sy is iemand wat so ernstig siek was in ons geplaas. En sy is die jong ouder nog van 7 maande is sy dan oorlede. Dit was gister nog, het sy lewe gegaan. Nou oor die begrafenisreëls is nog nie bekend nie. Dit sal men hier sê, dit sal in die week wees, want jy weet nie, daar sê enige vaste datum wat ons wie kan hoor. Maar meneer sal die zeer zekerlijk op chat zetten, meneer. En ons sal dan daar sal die van kennis antwoord dan vragen dat die gemeente staan en dat ons dan hulle rustig saam sit. Eerst in die troostvers wil ons gemeente eerst vir die voorhoud. En die troostvers vir die families is: O Lord, in your hand are power and might, so that no one is able to stand you. En hierdie woorde van Tweede Korintiërs vers 6. So you can see, brothers and sisters, that are meer en meer kinders wanneer die skoolvakansie gaan. Plaasvind en sal stroom op 'n donderdag na die gemeente toe. Ons vra dus vir u om weer mondelik by te dra tot hierdie diens, wanneer ons saam 116 soveel verse nodig
kom Skepper Gees besoek die kerk, U wat vernuwe ons versterk, vul self die Skepper Heilige Gees met krag op hierdie Pinksterfees. Psalm 116 vers 22, soveel verse nodig, kom Skepper Gees besoek die kerk, terwyl ons vreugde offer vir ons barmhartigheidswerk. Ons bring ons eerste offer na die altaar, deur saam te sing Psalm 120, soveel verse nodig by sy 59. O Heilige Gees, o Heilige God, kom milde trooster in ons nood, van God die Vader daar die leer, en van sy Seun ons liewe Heer, o Heilige Gees, o Heilige Gees. Psalm 120, terwyl ons vrydag offer vir die Here, en ons offers na die altaar te bring, by sy 59, o Heilige Gees, o Heilige God. Yeah.
verse 15 to 19. John chapter 14, verse 15 to 19. Johannes hoofstuk 14, vanaf vers 15 tot 19. En die laatste is de Cleosols, dat we ons hiervoor lezen zullen. If you love me, obey me, and I will ask the Father, and he will give you another comforter, and he will never leave you. He is the Holy Spirit, the Spirit who leads into all truth. The world at large cannot receive him, for it isn't looking for him, and it doesn't recognize him. But you do, for he lives with you now, and someday shall be in you. Now I will not abandon you or leave you as orphans. I will come to you in just a little while. I will be gone from the world, but I will still be present with you. For I live again, and you will too. This is the word of the Lord. Amen. Ons vra nou die bassenkoor om vir ons ietsie te leer.
Liewe broers en susters, kom ons word stil voor die aangesig van die Here. Kom ons wend ons harte tot die Here. En ons gee hom alles vir ons. Ons breek met die wêreld, die sonde wat in ons is. En ons by ons tot hom. En ons saam sing, staan ons harte rig tot die Here. En saam sing na die koortjie, I surrender all. Kom ons staan. Lord, you are so gracious, you are so great, and you are so merciful. And that is why we are standing on this holy ground this morning, just surrendering everything unto you. Here, U ken ons vanoggend. U ken ons sonde vanoggend. U ken, Here, alles wat in ons is. U ken ons gedagtes. Volgens Psalm 139 is daar geen plek waar ons van U kan skei nie. Daar is niks, Here, wat ons van U af kan weerhou nie. Want U het ons geformeer. En U ken ons. U het ons aan mekaar gesit. U ken ons. Net soos David kan getuig in Psalm 130. Waar sal ek gaan, Here? Dan is U daar. Want U ken ons
En U het ons op U naam geroep. En daarom kom ons vanoggend in nederigheid en moedigheid voor U kom kniel en sê, Here, all I surrender to You. Daar is niks meer wat ons vir U kan wegsteek nie. Kom, Vader, en vul ons vanoggend met die Heilige Gees. Raak ons aan, Here, met die Heilige Gees. Ja, Here, dat ons onsself sal gee vir U, soos U die pottebakker is en ons die klei. Breek ons, vorm ons, en gee vir elkeen van ons 'n nuwe hart vanoggend, sodat ons U kan leer ken. Dat ons weet, Here, dat U ons verlosser en ons saligmaker is. Hier is ons as 'n gemeenteskap. Hier is ons U kinders vanoggend, Here. Ons staan op heilige grond vanoggend. Ja, Vader, waar U Gees teenwoordig is. Maar soos die voorgeleesde teks ook vir ons leer, Here, dit is nie almal wat die Gees het nie, maar dit is nie almal wat U ken nie. En daarom bid ons, Here, dat U ons sal vergewe, dat ons 'n ontmoeting met U sal maak in hierdie dag, en elke dag van ons lewens, sodat U in ons kan kom woon, en dat die Gees altyd saam met ons sal wees. Seën ons nou, Here, nadat ons geluister het na die voorgelese woord, vul ons nou met die Heilige Gees, sodat ons die woord wat ons aangehoor het, ons eie kan maak, en uitleef en kan gaan getuig. Here, hier is ek ook vanoggend vir wie U wil gebruik as instrument. Plaas Jouself die boekrol, Here, in my mond, en raak Jouself my tong en lippe aan, dat ek niks uit myself nie sal spreek nie, maar net sal spreek, Here, dit wat U op my tong en lippe plaas. Here, laat die Heilige Gees my lei in hierdie dag en elke dag in my lewe, dat ek myself nooit sal raak sien nie, maar vir U as my verlosser en saligmaker. Seën ons as 'n gemeente, seën ons as die kinders, dit bid ons in Jesus se naam, met danksegging. I surrender. En dat hy weer sal terugkom. En hierdie gesprek met sy disippels wat ons vind in hoofstuk 13 tot en met hoofstuk 17 verduidelik vir Jesus aan sy disippels die rede waarom hy moet weggaan. Maar hy noem ook aan sy disippels, ek gaan weg. Maar moet nie dat julle harte ontstel word nie. Want ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. Waar ek nou gaan kan julle nie kom nie. Maar eendag sal ek wanneer ek weer kom, sal ek julle kom haal. Laat julle harte dus nie ontstel raak nie. Want ek gaan na die Vader om vir julle 'n plek voor te berei. En in Johannes hoofstuk 14 sê Jesus vir sy disippels, moenie bekommerd wees nie, moenie angstig wees nie, moenie bang wees nie. Want in die huis van my Vader is daar baie plek. Ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. Maar eers beloof ek vir julle, ek laat julle nie wees nie. Ek gaan julle nie alleen agterlaat nie. Ek stuur vir julle die Heilige Gees. En hierdie Heilige Gees sal vir julle leer aangaande die dinge wat julle moet weet. Hoe om in die ewigheid in die koninkryk van God te kom. So wanneer Jesus dus vir sy disippels leer oor die Heilige Gees, liewe broers en susters, en in die geleesde teksgedeelte van Johannes 14 sê hy vir sy disippels, vers 15, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. En dit is nie 'n wet wat hy vir hulle gee nie, liewe broers en susters. Hy wil nie wetties na vore kom nie, deur te sê, behou my gebooie, as julle my liefhet, met 'n voorwaarde nie. Nee, al wat Jesus vir sy disippels
disciples leer in hierdie een vers is, as jy my lief het, doen eenvoudig net wat ek van jou verwag. My gebooie is mos nou my wet, maar ek sê nie vir jou, dit is 'n wet dat jy my moet gehoorsaam nie. Omdat jy my lief het, sal jy weet wat om te doen. Omdat jy my lief het, sal jy weet wat moet jy doen. So ek is nie hier om jou 'n wet te leer nie. Ek is nie hier om vir jou reëls en regulasies te gee nie. I'm telling you simply, because you love me, you will know what to do. Simple. Because you love me, you will know what to do. And hierdie vers, this verse 15, is so profound, dear brothers and sisters. Because Jesus is actually telling his disciples, because you love me, you will know what to do. And he's not talking about the law now, that you have to stick to the law. But he's talking about our relationship with one another. He's simply telling his disciples, because you know who I am and you love me, we will have a relationship. And that's the first thing in this text that we have to understand. That Jesus is telling us that because you love me and I love you, we have a relationship. Love is a relationship. That's why we get married. That's why we are in a relationship with our girlfriends and boyfriends. We suck some of the ways in the world. Amen. So, but Jesus does for you and for my sake, because you love me, we are in a relationship. I'm not telling you the rules. I'm not telling you to better, but you must go or something. It's simply our relationship that we have with one another. And now, can Jesus further, your brothers and sisters? And I say, first the disciples, I'm going to send you the Holy Spirit. But first, he also wants to remind us why this text is in the book of John. The book of John, the Gospel of John. Throughout that book of John, when you read the 21 chapters, you will find out that love and obedience is central to this book. So Jesus, when he tells his disciples, I will send you the Holy Spirit, and this Holy Spirit will be your advocate. I will your advocate. And die Griekse woord vir Heilige Gees is so 'n mooi woord, parakletos. And hierdie woord parakletos means simply, dear brothers and sisters, helper. So when I send you the advocate, when I send you the Holy Spirit, he will be your helper. When I send you the Holy Spirit, he will be your comforter. When I send you the Holy Spirit, he will be your counselor. When I send you this Holy Spirit, he will become your companion. So this word parakletos, Holy Spirit, finds it's a root, meaning help. So wanneer Jesus dit vir sy disciples sê, moenie bang wees. Do not be anxious, because I will send you something that will always be with you, that will help you. En jy weet, lieve broers en sisters, kom nou terug na die sentrale tema van Johannes, love and obedience. And we look at our own relationships with one another, our own relationships in our marriage life, now at our workplaces. It is based on love and obedience. But the central thing in that relationship is that we help each other. So when Jesus tells his disciples that I will send you this Holy Spirit, know that this Holy Spirit will help you. It will help you through everything in your life. Nou in hierdie paar verse wat ons gelees het, gaan Jesus verder en hy sê vir sy disciples, en dit is wat jy nou moet by die gaan verder lees, broers en sisters. The Spirit that I will give you will remain in you forever. The Holy Spirit will never leave you. It will be within you forever. Now, I want you to understand what Jesus is telling his disciples, brothers and sisters, because this is also the promise that he's giving unto us.
He's telling us in verse 15, because you love me, I have a relationship with you. Now he's telling us in verse 16, I'm going to send you the helper, the Paracletus, that will help you every day of your life. And that helper will be forever in you. He will never leave you. Then verse 17 and verse 18 comes in contrast with what Jesus said. Now Jesus is telling his disciples, not everyone will have the Spirit. Nie almal gaan die Gees ontvang nie. Nie almal. We sometimes think that the Holy Spirit is in us. Why is Jesus telling his disciples, not everyone will receive the Spirit? Weet eenvoudig, ons ken nie die Here nie. Amen. We don't know who Jesus is. And that's why the Holy Spirit is not in us. Jesus is telling us this Holy Spirit will teach you, will comfort you, it will counsel you, it will help you. And we don't receive counseling, we don't receive help, we don't receive comforting because God's Spirit is not in us. We don't have a relationship with Jesus Christ. And you know, in the Old Testament, I'm going to tell you one story. Some of us, and some people, especially Christians, they believe we come to church, if we do what the church is expecting us to do, we are saved. We are having the Spirit. But that's not true. We cannot please people. And in the Old Testament, God appointed the king. He anointed that king. And later on, that king had an evil spirit in him. King Saul was chosen by God. He did everything that God expected him to do, what he expected God to do. And yet, dear brothers and sisters, he developed an evil spirit. He was in the presence of the Lord. He was in the temple of the Lord, serving God. He was chosen. He was anointed by God. And yet, he developed an evil spirit. Why did he have that evil spirit in him? Because hy nie die Here geken nie. Hy het nie geweet wie God is nie. En daarom toe God vir Samuel sê, wat Saul gedoen het, het ek afskeid. Go there to the sons of Jesse, and I will show you a person so close to my heart. And you will anoint him, and my spirit will be on him, and he will be my king. En toe Saul vir David sien, en David het alreeds die gees van God op hom gehad, toe hy in die teenwoordigheid van Saul kom, en dat die boosheid, dat die kwaad, dat die haat in Saul opgekom. En Saul het dit sy missie gemaak om vir David dood te maak. It's not everybody. It's not everybody. Jesus is telling us in the book, in the New Testament, who is saying, Here, Here, but die hemel toe gaan nie. Dit is nie almal broers en sisters wat sê, ek ken die Here, maar die hemel toe gaan nie. Because we do not have a relationship with Jesus Christ. When Jesus tells his disciples, liewe gemeente, that the Spirit will always be with you. And the Spirit will teach you. Dis in reg en verkeerd. Dan sê Jesus dis vir u en vir my. The Spirit will comfort you. It will guide you. It will teach you. And it will help you. So if we want to experience the Holy Spirit in our lives, the first thing Jesus is telling us in verse 15, because I love you, keep my relationship. Be in my relationship. Be with me in a relationship. Stay with me. And then in verse 19, Jesus sums up everything by saying, because I live, you will live. En waarom, lieve broers en sisters, sê Jesus dis hierdie woorde, nie net omdat hy gaan sterwe nie. Hy het ook al eens van sy disciples gesê, ek gaan sterwe, ja, ek gaan weg,
but I'm coming again. I will conquer death. And because I live, you will live. En wat verwag Jesus wanneer ons hierdie verse verder lees aan die einde van hoofstuk 17? Jesus, al wat hy vir sy disippels sê, bly in die Gees. Bly in verhouding met my. Liewe broers en liewe susters, weet jy, dit is so hartseer. Is so hartseer. Wanneer ek so luister en kyk hoe mense hulle verhouding met die Here verbreek. Hoe hulle op hulle eie kragte staat maak. As if there is no God. As if we are on our own mission. But God has appointed each and every one of us with a purpose to stay in a relationship with Jesus Christ. Ons lewe so ver weg van die Here af. But yet, we are every Sunday in the church. We are singing every Sunday. We are offering every month. We are giving everything to the Lord. But we don't have a relationship with Jesus Christ. We don't have a relationship with Jesus Christ. Because Jesus' Holy Spirit will teach us what is right and what is wrong. Daarom sê Jesus in hierdie paar verse, die Gees sal jou lei na die waarheid toe. Nie die wêreldse waarheid nie. Not the world's truth, but the Spirit's truth. God's truth. En soms dink ons dat die waarheid wat ek het in my, dit is Godse waarheid. Dit is boosheid, broers en sisters. Dit kom van die duiwel af. And we don't want to be on that. We don't want people to tell us that we are far from God. Because it shows us again how righteous we want to be. But God's Spirit will teach us one day, will show us one day how far we are from God. Ek wil vir u vertel, broers en sisters, ek gaan nog baie na huis toe. En ek kom baie met die mense se huise. En veral waar daar siekte is. En ek kan soms net sien hoe mense worstel wanneer hulle op hulle laaste is. I can see it. When people are dying, I can see that fight they have between good and evil. If you have never experienced it, brothers and sisters, it's because the Spirit is not crying in the enemy. But I was sick this week, and then Sister Angie called me and she said to me, "Meneer, the AB is not doing well." I told Sister Angie, ek is op bedrus. But at the end, this morning, just this morning, Uncle Avis was on my mind. And I said to myself, tomorrow, Friday, I must go to him. So I'm going to go tomorrow to his house at 10 o'clock. So at the end, she said to me, "That is fine, meneer, vat jou tyd, rus." En ook is hy nog my klaar raad wat ek moet doen. Maar ek is ook siek, sê sy my, ek is ook siek, meneer. And when I was in the house, something said to me, "Go now, go now, go now." And I left the house, and I walked around. When I entered the house, when I saw Uncle Abel, I said to myself, "It's not going to make it. It's not going to make it." And I told the family that this is the last. He's going to die. If he's going to live still until Sunday, it's going to be a miracle. But he is finished. But what I want to tell you about that, there was no fighting. He was as calm as possible. He was laying there in the bed. I spoke to him. And I asked him, "Uncle David, can I pray for you?" I said, "Ja, meneer, bid for me." There was no fight between evil and good. Onthou die ou mense het gepraat van 'n orgel, 'n gorrel, né? There was nothing about that. He was calm. Before I even prayed, he was at peace. And then I was so shocked, also glad in my spirit to see how calm he is. And when we prayed,
I blessed him and I went in. Soos jy mos nog weet, dat is nog gaan vraag of my teetjies, nog gevraagd of ek 'n koppie, en drink my teetjies. But while I was there inside, they told me Uncle Amy asked to be led to Jesus. During that week, he met his Savior. And if we have never went to his house in the past, if you have been there, you would always have seen how George altijd gesê, hoe verlang hy na sy vrou, en hy altyd aangegaan het en ongeduldig hy gewees het. And they said, since Uncle Amy met Jesus, he was calm. He didn't scream. He didn't shout. There was no pain because Jesus was with him. God's Spirit calmed. God's Spirit comforted him. God's Spirit helped him. And God's Spirit counseled him so that he could have peace. Peace with Jesus. When he surrendered everything to Jesus, the Spirit of God, the Paracletos, gave him peace. Ons by onrustig. Ons by onrustig. Want die Gees van die Here is nog nie in ons nie. The Comforter is not yet comforting us. The Counselor is not yet counseling us. The Helper is not yet helping us. Want ons is die man. Ons is die vrou. We lean on our own strengths. It is time, dear brothers and sisters, to turn to Jesus. To make a decision. Lord, I break with this world and I give you my heart and my soul. Everything that is in me, I give to you. And yesterday, I went to a finance workshop. And there I said to the people, I have changed my thinking and no one will change my thinking for me. I've changed my thinking. And every day I play one song, and that is, Lord, I stretch my hands out to you, and I am completely dependent on you. What comes my way, comes my way. But the wind by I have God with me, and He will fight for me. That's why God's Spirit is in me, and He's comforting me. And He's helping me, and He's counseling me. And that's why I can stand here boldly proclaiming unto you that Jesus Christ is my Savior. He lives in me, and I will live for Him no matter what. Ek het gebreek met hierdie wêreld baie aangaan. And I know where my strength lies. I know where my strength lies. I know what the Lord can do when I ask Him. So, dear brothers and sisters, go back and have your relationship with Jesus. Gaan en breek met hierdie wêreld. Breek met hierdie sondige wêreld. En neem Jesus aan as jou persoonlike saligmaker. And everything else, what is seek ye first in? Seek first His kingdom, and all the other things will fall into place. I wanted Brother Pitt to sing this morning, but he told me now he don't know that song. I've seen many Christians, and I've seen many non-Christians, but I didn't see any difference between them. Dit is, dear brothers and sisters, dat die Godse Gees is met ons, maar ook die bose Gees is in ons. Yesterday, in conclusion, we had our first fire fellowship here in the church. Because it was raining, we wanted to be outside, standing around the fire. We worshipped non-stop. They were shocked when I told them, for 50 minutes,
we just sang choruses for 50 minutes, worshiping God, giving everything to Him. And God's Spirit, you know what happened yesterday? God's Spirit was here. There was no noise, no cars backfiring. Niemand het die buitekant geskree nie. Ek was nie klip op die dak gegooi nie. Jy was die mense wat geloop en skel het nie. Why? Because we were worshiping God. We gave our hearts to the Lord. We directed our souls to Him, and He filled this place. He brought calmness. His Holy Spirit comforted us, counseled us, and helped us. And I was so amazed how God's Spirit can do wonders in our lives. Give your heart to Jesus. Amen. Kom ons gee ons harte vir die Here. Terwyl God's Spirit is moving amongst us, when we sing that chorus, Holy Spirit, move now. Lord.
Kom ons sluit af ons erediens. Deur saam te sing Psalm 123, terwyl ons vrylik offer by die Here. Psalm 123 sing: Kom o Gees, fontein van lewe, ware God van ewigheid, laat ons uit die volheid lewe deur ons hele lewenstyd. Hemelvuur, dat steeds die groot helder brand in ons gemoed. Psalm 123, terwyl ons vrylik offer vir die Here by sy 89. Kom o Gees, fontein van lewe. Baie dankie lieve broers en susters vir die voorbereiding die afgelope week. Asook vir die geduld vanoggend. Kom, ons ontvang die seën van die Here en ons gaan met die seën na verskillende wonings vir hierdie dag asook vir die komende week. Die Here sal die seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u sy vrede gee.
dag en 'n geseënde week toe. Baie dankie. Ons sal de volgende 10 minuten para wat aan ja, terwijl je aan de dag komt, zal ons alleen weer die kaartjes.